Swastiastu di be buli tuni bantosan. Main negak malu apa mirip kalau orang mejani orang. Tes nih ini ya. Ngomong-ngomong, bebang pes Arjuna nih doja jero nih teng. Apa aja kita mani pupuan maro telepon buen mani buen puan sing ada apa nih kerjani pisitu nuang kono. Sing cocok tau kau kinjero sing ajang rago ada. Woi tumben benang munyin bener di. Adi bener gitu man biasane kengken rago. Biasane kan dek ngelantur cara nak sebuah malau cek pragat oleng gitu. Nak kudiang man rago mula belum makane ora enak. Bang nawang ada memadan bener. Yang sing ada ngorain dan belah nawang ada badan bener. Segitu ngalu. Nya asane nah menjani raga ngurin do nganggo pes Arjuno. Pangidang Arjuno abok pes maraja lolo gis kejitin jak nyaku bener. Nah, siap teng. Men ken unduh kijani tiap kali jeg jaro bobohan daru. Nyak lu ngajar rasana. Maru pakin jeg paku pur-pur jeg gitu kenang. Hahaha di besengap sing main belajar rago aja ngerayu cewek nih temenin deh. Ada genci teng. Duung dia buat jai. Men buat rago. Lu ya dilah kene.